Hi everyone! Welcome back or welcome to my channel. So karon guys is natay new vlog. Oo guys, new vlog. So I miss makeup so much guys kasi 3 months kong wala nakapag-vlog. So it means 3 months ko nga wala nag-makeup tutorial. So 3 months ko nga wala ko nag-makeup vlog sa akong channel kay nagka-problema akong skin lately. So bati sad pud kaayo kung makeup ko nga naay problema sa akong skin, ay mga chismis sa akong skin. So nag-stop sa so for now guys, so kailangan na siguro kong mobalik og makeup. So because makeup is my life. So medyo na busy lang ko sa Kumu. Oh my god, Kumu. So na busy ko. So karon guys, mo ni akong makeup look na first makeup look sa 2022. So mo na akong first upload karong 2022 sa akong pag-makeup. So guys, kung gusto mo makabalo o gusto sa dinyo makita kung yun sa nako ni nga look, mo ni akong look guys, super simple lang ni nga look guys, pero I hope nga namoy makatunan ibutang dara ang ako mga product nga akong gipanggamit sa screen kay para makabalo mo kung sa nga product akong gigamit ani nga look. Guys, simple ra kay ni nga look guys. So wala ni daghang product nga gibutang sa inyo sa akong nawong. So super simple. So please guys, keep on watching until the end of the video.
A few moments later. Oh, why can't I have my cake and eat it? I like what I like. Oh, why, for too long I hid it. But I like what I like. Oh, why can't I have my cake and eat it? I like what I like. Oh, why, for too long I hid it. I like what I like. Oh, why can't I have my cake and eat it? I like what I like. Yes, I do. Oh, why, for too long I hid it. I like what I like. Oh, yeah. Oh, why can't I have my cake and eat it? I like. So guys, no manata, mauna na atong mga makeup look. Mauna na ato ang akong first video sa 2022 guys. So, gusto ko na magtrabaho sa YouTube guys. Gusto na ko mubalik og trabaho sa akong YouTube channel kay sayang man sad akong YouTube channel guys ug dili na ko siya pagtrabahoan, di ba? And mora ni guys, and please guys don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. And don't forget guys to click the bell button para ma-notify ka every time na may new upload ako na video. Kaya guys, thank you so much. Thank you so much everyone, and God bless you all, and stay happy and stay safe, and bye for now guys, and see you by the next vlog. Bye everyone. See you on my next vlog. Bye-bye. Bye.